بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين وهجة على الخلق أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maulidain dito mga kakasisin Allah Ta'ala tiranan. Dari na isab kami mga kamaumaasan sing kamu ha kawiaksahan. Umatud na isab kami ganap pangadjian. Maun pahadarat sing kamu. Harin din nasadya inabutan sing suara ini. Ada puning ganap pangadjian ayat hikakauhaan tagtu pa ayat hikakauhaan tagupat hasuratuhud. Mga kakasisin Allah Ta'ala di ayat nasabut ini pagpakuyag sinallahu Ta'ala mga ipon niya bariman usog iwan bariman babay. Mga anak apua tiranan magkagunahan kita niyo kakuyaran de nga Tuhan. Kakuyaran dia dunya iwan kakuyaran hadlaw akhirat. In kakuyaran dia dunya, makuyag kita niyo magtag-ipon, mag-ibadat tunggal pa Allah Ta'ala. In kakuyaran hadlaw kana, kakuyaran tutong basan. In mahasut si mahatinggi, Allah Subhanahu wa Ta'ala, amanga sila bariman usog, iwan bariman babay. Mga anak apo
Tainguan taniw impaman si mahasut si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala di ayat ini. Kawat supaya kaingatan na to in kasipat-sipatan nila, in iamalan nila, in biugbukan nila, hakabuhi lutuon, in kabuhi damikyan dahon pakamatay. Innal ladzina amanu wa amilus salihat. Pamansin Allah Ta'ala kabunnal-bunnal tu dimbar iman usug iwan bar iman babai as-sadiquna lillah. Kin sila yan nang himun na kun sila patuhan. Biunnal nila in Allah subhanahu wa ta'ala haswara nila haatay nila iban hapito ang gauta baran nila. Mga anak ka po, amuyanin makakuyag. Amuyanin kakuyagan. Ingkuyag yan. Ikasanyang singkabuhi, iban ikasanyang singkamatay. Bangin ikasanyang sintao, hadunya, intaw yahap di bang siya kumaun sumanyang siya? Dumayaw parasahan niya? Bang siya iuuhaw? Apabila siya makainom? Dumayaw parasahan niya? Inna sabot yadto. Kuyag. Labi rin dito. Maita, magkarunahan kita niyo kuyag nanistap. Di maghublaw indayaw, ingkuyag. Ingkuyag yan, antara sinipon, iwan tagipon. Adapon ingkuyag, antara na to magkahi. Na yan nakita na to. Yan nakya na naman na to. Wala kaya sanyang sinsiya, wala das kaya sanyang sinikaw, bang simanyang day-day-da. Inlawan niya paghiluhala. Inlawan niya pagambulda. Ada puning kuyag beta sin Allah Ta'ala. Innal ladzina amanu. Imbar iman usugi wambar iman babai. Biunnal nila pangatayan nila. Biunnal nila haswara nila. Biunnal nila hinang. Wa amilu salihan. Iamalan nila imarayaw kabayaan sin Tuhan. Sabab amuad tim makakuyag. Iamalan nila in kabayaan sin Allah Ta'ala. Piyun nila indua. Iamalan sin pag-iman nila. Iwan iamalan sin hinang simpituang gauta baran nila. Mga anak ka po, indua ammaladdo, amo hindi man jari mabutas, pamarat saya patuhan, pagiman patuhan, panghinunggal pa Allah subhanahu wa ta'ala, iban pag-anggaw taan niya sa barang marayaw, miyarayaw sin Allah ta'ala, ilad to yung mga tao, kakuyakan sinto. Ilad to'y makuyag, akabayaan sin Tuhan, labing kuyag sin Allah Ta'ala kanila. Bang di mabihad to mga anak ka po, magsusungin pagigil, magsusungin pagtipo, magsusungin pag-akal, maita. Sabab di humunungin syaitan, bang di maluboy marayaw. Ada po nimbar iman, di siya makalubo. Maita, sabab sintu makusog. Uno into makusog yan? Makusog, impalsugpatan sinatay niya patuhan. Uno yan. Rukun, iman, unun.
makusugin pituang gawta baran niya patuhan. Uno yan, rukun Islam 5. Amanu wa amilu salihat. Pagtuhanin 5 mahamasa na to ini. Pag-imanin 5 mahamasa na to ini. Panghinunggal pa Allah subhanahu wa ta'ala 5 ma. 5 manin biyad turagbus. 5 in aamalan nila paamalan sintuhan. Dahil nga sa babiyan mga anak po. Piyahati kato tanyo sinjunjungan alayhi salatu wassalam. In kita niyo manusia aun banta. Biyaita si mga sahabat kato tanyo. In sa barang manusia aun banta niya. In number 1 banta niya. Syaitan. Apabila ini mga tumarayaw manusia panagnaan banta niya. Kangiun sin syaitan nafsu niya. Kangiun sin syaitan syahwat niya. Kangiun sin syaitan nakal niya. Ayan mga tuan. Ada punimbar iman di na kauhaan tagupat kajam. Dahil nga kabata na to, pakalaas na to, hakahayang iwan nakasigpitan. Suway kita niyo mga to, kauhaan tagupat kajam pasaitan. Biya din indagbusim pangato na to. Bimukhalafatihi. Sulangon na to sa diyang kabayaan niya. May tayad to. In Allahu Ta'ala nanawag-tawag pamarayaw. In siya manawag-tawag isab pamangi. Sulangon sa diyang. Agarun na to sa diyang kabayaan sintuhan na pagtauhid. Agarun na to sa diyang kabayaan sintuhan na pag-iman. Agarun na to sa diyang kabayaan sintuhan, mag-amal, hahukuman, haraakan, sin mahasud, si mahatingi, Allahu subhanahu wa ta'ala, natiwu. Mabuwain syaitan. May tadi siya makaatong patuhan. Di man siya makaatong patuhan, di da siya makaatong hamyarad sing kabayaan sintuhan. Ano yan mga tuwan? Na, hikaru awantasin tao, dunya. In dunya ini, bang natu diagaruning kabayaan sintuhan nabanta mo. Nabanta mo yung pagkaon, nabanta mo yung pag-inom, nabanta mo yung sin, nabanta mo yung kataan pakaradyaan, bang muri agaruning kabayaan sintuhan. Wala kita niyo piyapan jari sintuhan dia dunya papaghiluhalawon. Piarahan kita niyo nabi, piarahan kita niyo sulat, amad to yung pag-agaran. Amad to yung pagtibuukan. Paman sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa man ya'tasim billah, faqad hudiya ila siratim mustaqim. Hisiyusin tao ng gayunggong siya kabayaan sintuhan, hasara sintuhan, hasalakan kabayaan sintuhan, pagpunan nila, pag-agaran nila. Faqad hudiya ila siratim mustaqim. Sa bunal-bunal tuod. Tunyo kaninatay niya pamarayaw. Tunyo kanin suara niya pakabtangan marayaw. Tunyo kanin pituang gautabaran niya paamal pamarayaw. Tanyo yan mga Tuhan. Dahil nga sa babian, imbari man usugi, wambari man babae, kauhaan tagupat ka dyan, impangayo nila, hawak tumag-alo pinipon ibang tagipon, ihdinas siratal mustaqim. O Tuhan na mo, patudyo kami, tunyuki na tayo na mo, padaan kabayaan mo, amin dumagpak kami pamarayaw, di hadunya, awla-awla hadlaw ka na.
Ini katudeng ang mga kuntarasin tao. Number 1, syaitan. Number 2, dunya. In number 3, ginhawabaran niya. Untaran niya, imbaran niya, wang niya ri akaruning kabayaan sin Tuhan. Nafsun lawama. Nafsun ammaratun bisu. Ginhawa, di makadsing kabayaan sin Tuhan. Akarun ni nakkal niya, akarun ni nafsu niya, akarun ni syahwat niya. Di himinang sing kabayaan sin Tuhan. Ammaratun bisu. Ikarwa ginhawa. Lawama. Ubo si minang marayaw, ang panay sabi minang simangi. Indua rin hawayad to, bantan niya, pakayon sin syaitan, innapsu niya, inakal niya, insyahwat niya. Dahil nga sabab yan, papagjiharan ka to tanyo, papagsabilan ka to tanyo, aun sanjata, aun tatabangan. Sabda sinjunjungan alayhi salatu wassalam, jahidu ahwa'akum, kama tujahidu a'da'akum. Pagjiharin niyo, innapsu niyo, ay niyo akaren napsu pamangi. Maita. Sipukon kau sin napsu mo, hari mo ka na naman. Misa na umamaita kayo mo, lang mo ako rin usog marayo. Sipukon kau sin napsu mo, sipukon kau sin syahwat mo, sipukon kau sin pikilan mo. Bang muri paakarun pakabayaan sin Allah Ta'ala. Nafsun lawama. Nafsun ammaratun bisu. Ginhawari mabaya sing kabayaan sin Tuhan. Ininsiyain nagpapanjari kaniya Tuhan. Inkiaun niya, ininum niya rin nga Tuhan. Nainamu. Himinang pamarayaw, himinang da pamangi. Wayroon darayaw ngi dakatan. Saan uyam mga Tuhan? Na. Amod timbiyata kato tanim. Wa ahbatu ila rabbihim. Iwanin sila yan. Al-khudu wal-khusu li azamatillah. Piyataalok nila, inatay nila, panagpapanjari kanila. Wala nila, piyataalok, inatay nila, pabimbang sin dunya ini, biya sin kakahinang sin Yahudi wan Nasara, iban sin miyakad kanila. Ampa na sila nagdaawa sila kunin marayaw. Ampay bariman usog, di magdaawa kami marayaw. Kaya ni pamung nila, uno-uno na inhibita sintuhan nila, uno-uno na ni pasampay maun kanila, sinabi nila wan rasul nila, sami'na wa ata'na. Utuhan na mo, diungog na mo, hindi ungog na mo, pagtaatan na mo. Ufranaka rabbana wa ilaykal masir. Utuhan na mo. Bangaon na hinang namo kasaan. Aon na hinang namo do sa kay mo, iwan papagay na mo. Ampo na kami. Iwan maapa kami. Yan, impamung simbariman usug, iwan pambariman babae, kawan tagupat ka dyan. Na, mga anak ka po.
Bang natuyad tunahin ang imbihad turagbus. Nagpatikupo inatay niya. Allah subhanahu wa ta'ala, ulaika ashabul jannah. In sila yan, tiyatawaan sintuhan, paghulaan sa rayaw-rayaw. Mano siya doon niya ini nag-design na sin building marayaw, sin bay marayaw, sin pagpapayuan marayaw. In lingkat sin sulga, wairong makadesign. Di kasinguran. A'dad tuli ibadi. Ita si Rasul sallallahu alaihi wasallam hadisul kud. Palmansin Allah Ta'ala, pagsasadyahan ko, inipon ko, bariman usugi bang bariman babay, paghulaan marayaw, hadunya, awla rihad law akhirat. Nalaw mo, haunuhay ni paghulaan marayaw rihad dunya ini. Agad sadya kausing kabayaan sintuhan. Bang mo iaga din kabayaan sintuhan, kabatukan mo na yung paghulaan marayaw. Falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Di na mo sila pahulaon diha dunya sinula kahalubiluhan. Kaya sabihan, tiag na mo sila parmansintuhan, uduhulu pisil mikata. Tud kamu paway hiluhala. Naunin way hiluhala. Agad sadya kau, sud kau pakabayaan sintuhan. Akamanin. Para yaw ang pag-akamang. Para yaw ang pagtuhan mo. Para yaw ang panghinunggal mo. Para yaw ang pangagad mo hakuman sintuhan. Bukunin aturun tao. Bukunin pagkakaran tao. Yung pagkakaran. Kala Allah wa kala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amrun tawqifi. Wahiring hatuhan yung pagkakaran. Na. Yung mga silayad to, parmansintuhan, amanu wa amilus salihat, wa akhbatu ila rabbihim. Nagpatikupo sila patuhan nila. Wahum muna'amuna fil jannah. Parmansin Allah Ta'ala, ulaika ashabul jannah, hum piha khalidun. Sila yan, inta usulwa. Piyagsasaddiyahan, sinallahu Ta'ala, ma la aynun ra'at, wala udunun sami'at, wala khatara ala kalbi basar. Amod timbiyay ta'sipa. Nah, muna'amun. Halawm sila nikmat. Nikmat diha dunya, wala sila minig. Parulon sila sin nikmat kakkaladlaw kana. Amo yan mga tuhan, ingkakuyakan. Kita sinallahu subhanahu wa ta'ala. Uno pa yung sumunod ayat. Masalul pariqaini kal-a'ma wal-asam wal-basir was-sami. Palman si mahasud si mahatinggi. In pangupamahan sinsipat dua. In nanayma iban sinwala nanayma. Ahlud dalal. In piyagbiddaan sin nanayma iban sinwala nanayma. In nanayma in wala nanayma. Ahlus saka'i wad dalal. Fi zulumatil jahala wad dalalah. Piyagbiddaan sin dua, nagkahakad. Iwan sin wala, in wala nagkahakad. Bisu iwan buta. Buta ka sa bunnalan, bisu ka sa bunnalan. Hinda siyo sila yan. Ahlul zahala wa ahlul dalala. Mga tao awam, ibang mga tao himinang singkalaw. Masalul pariqaini kal-a'ma wal-asam. Hin sila yan,
Bisu iwan buta. Nagbisu-bisu, nagbuta-buta. Papatahan niyo kunin masa natin. Nagbisu-bisu ka sa bunnalan. Nagbuta-buta ka sa bunnalan. Napasando nga kunin tao bisu. Bisu pa siya, buta pa siya. Hintao, miyamarad sing kalaungan, bihating papatan niya. Hindasyo yan, kapa. Mga tao nagkupul pa to. Ada po ni mga sila bariima namin siya butintuhan na panagnanayat. Wal basir was sami. Marayaw yung pangatod. Di umatod pamangi. Marayaw yung pangdungog. Di dumungog pamangi. Hindasyo sila yan. Ahlul haq. Miyamakad sing kasabunalan. Miyamakad sing kaadilan. Ahlul imani wat tauhid. Sila yan makarungog. Iwan makakit. Iatod nila yung kasabunalan. Diungog nila yung kasabunalan. Naparman sintuhan. Hal yastawiyani masala. Nauno indo ayadto. Imbisu iban simbuta. Magsali iban sim makarungog iban makakita. Wayroon mamayta magsali. Di magsali. Napagkari magsali. Apala tajakkarun. Namayta kamuri makatumtum. Mayta kamuri manumtum sing kabayaan sintuanin tumtumun mo sadya kabayaan mo. Mayta kauri mangannal. Ingkan nalun mo sadya kabayaan mo. Mayta muri kan naluning kabayaan sintuhan. Banging kiannal muri mayaw kau kan nalaing kabayaan sintuhan. Mayta muri dungdungan. Bangin diungdungan mo yung kabayaan mo si manyang kau. Labisanin sanyang mo bang muri ungdungan ing kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan mga Tuhan, pangasunato na habaran na to. Inji matuha masa na to ini, mag-asubo na kita niyo at tiap-tiap siulakan. May tayari na kita niyo masa nagtipo, nagakal, naganyaya. May tayad to, sabab wala nila piyagsabilanin saitan. Ingkusog si saitan manasad, magsaggain doa magtiyaw. In kusog si saitan manasad. Di mo misan kaingatan ng kimangi habaran mo. In pangatod mo, ikaw nin tao marayaw. Di mo pagaturuning ngi. Imbari man usog, ibambari man babae. Kauhaan tagupat kajam, nangangato sila. Amanu wa amilus salihat. Wa akhbatu ila rabbihim. Nagpapatiko po sila. Li'azamatillahi wa kudratihi wa izzatihi subhanahu wa ta'ala. Harap nila pamahasot si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Bangway na takabbur sinatay nila. Way na takabbur sinakkal nila. Way na takabbur sin suara nila. Way na takabbur sin pito ang gautabaran nila patuhan. Imbungan niya mara napapagkahini. Kaya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ingkusog si syaitan manasat, makapagbuta si magtiyaon. Namatod na nagbutas. Ingkusog si syaitan manasat tamano siya, makapagbuta si magtay anak, mahaguin anak di nga maas, mahaguin maas di nga anak. Yari pahadun niya, bukun pahadlaw susungon. Imbiyay tahadlaw susungon, bang maabot ng kiamat, yawma yapirrul mar'u min akhi.
wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Maaruin tay mangud, nga tay mangud. Rangat to kadto na tay mangud takaw. Maaruin usog di nga asawa. Magtiyawon. May tayan. Pasalsin panasat sin syaitan dia dunya, way inu-inusin tao, di sila umatumarayaw, di nila pakayunin sanjata kabayaan sin Allah Ta'ala, sanjata nila kaagimpiya kay nila. Na, piagliki-likian sila sin syaitan. Tabangyad to sanjata rin Allah Ta'ala, uno yan, amanu wa amilu salihat, wa akhbatu ila rabbihim. Nagpatikupo sila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na, indua siyabud. Di magsali in ahlul kafara, iwan sin ahlul mu'min. Tao nagkupul patuhan ni magsali, iwan sin nagparat saya. Impiyag biddaan, in nagkupul patuhan, magbuta-buta. Magbisu-bisu. In Yahudi ban Nasara, nagbisu-bisu. Nagbisu-bisu habaran. Nagbisu-bisu ha family. Nagbisu-bisu ha kabuhidahon pakamatay. Magsusungin adlaw, magsusungin taon, magguhuwain. Panulangin nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Imbar iman usog, imbar iman babae. Busra. Kaya si mga sahabat, busra. Indaran laung niya. Pagkarunguhan na mo, dahil nga Rasul sallallahu alaihi wasallam, kuyag. Nakaasuboy ng buklaw. Noon yung pagyanon sin Nabi kuyag. Tulga. Nalawang na yung pagyanon sin Nabi kuyag, sulga. Wala tuan kiuyagan in taon sin sulga, in kuyag sin tauriya dunya. Kita bakulong na, nagpapatta kami atas bato. Kita bakulong na, nagpapatta kami ad turidto. Na impatta mo hamtara mo iwan sin Tuhan. Biyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yanzuru ila suwarikum, wa ila aljamikum, walakin yanzuru ila kulubikum wa amalikum. Inaturun sin Allah Ta'ala kato, atay iwan hinang. Bangkasuhakan mo, magparapat ta, silupa mo, silukal kaya bubutangan mo. Kakuyakan mo yan, ito'y pakita mo at tao, pakita mo abakay mo. Labi pakuyaga, pakitain Tuhan mo, sinatay mo, iwan sinambal mo. Mga anak ka po. Amo yan hindi ay takatutan nyo. Mapuas din dito, yung mga sahabat. Senior sahabat, iwan sin junior. Sahabat malaas na, iwan sin sahabat, bukong pamalaas. Magpangasubo sila. Nakalaas din kanila. Un pangasubo nila. Uno inikala sa kato sintuhan. Buko nini pangasubo sin tao, un inikala sa kakuhikuan niya un. Hindi ako ruwa. Bangman niya ako kalasahan. Di uhay kanila magpangasubo biyad. Tubang aon maray tiyo-tiyo da. Kaya yung pangasubo nila, uno inikala sa kato sintuhan. Mga Tuhan, inagisin na kalaas sahabat, hanangasubo. Dahil nga mga hikala sa kato sin Allah Ta'ala, sautud dua. Tingog sintaw na ngayo dua pa Tuhan. May tayad to, paman sin Allah Ta'ala. Udu'uni astajib lakum.
Ay kamo mangayo pay siyo-siyo, harap niyo marikako parman sintuhan. Janji sintuhan, bang kamo nangayo kaniya? Kay mauni. Intingog, sinipon sintuhan, nangayo pa Allah Ta'ala, kakuyagan sintuhan. Nasa kaliway tingog mo, nang daak sa jakaw, kanda pa imam, kanda katanta. Pilong mutuan ko na ngayo, kurwa. Sila tuting, nawukon tingog mo, tingog nila. Suara mo, ingkawayaan sintuhan, sautud doa. Inagisin sahabat na kakulang. Dahil mga kakuyakan sinallahu ta'ala. Suara. Karunguan niya, pangayo, sinipon niya. At kahalan masanyang, iba na kahalan, bukon masanyang. Doon rin kahalan na to. Akasigpitan, iba na kayang. Wala, di urungog sintuhan yung suara mo. Sayang mga to. Hikarwa. Dahil mga hinang kalasahan. Sinallahu subhanahu wa ta'ala katutan niyo. Sautul mustaghfirin. Suara sintaw na ngayo kaampunan. Allahumma gfirli. Kakuyagan sinallahu ta'ala in suara niya yadto. Kakuyagan sintuhanin tingog niya yadto na ngayo patuhan. May parman sintuhan. Tagfiru rabbakum. Innahu kana ghaffara. Ayan mga tuhan. Dahil nga sa babianin junjungan na to alayhi salatu wassalam, piyataod niya, impaglapal niya, astaghfirullah al-azim. Doain riwayat, makakapituan iba makahanggat to. Sabab kakuyakan sinallahu ta'ala. Intingog iban suara sinipon niya na ngayo, astaghfirullah al-azim. Ayan mga tuan. Alang na tuan po. Nangayo ako kay musay ko niya tindi ako. Nabukon tingog mo, tingog niya. Bangaw karayawan, magbahagi pa ka mo. Na. Dahil nga mga hinang kakuyakan sintuhan. Sautut tawabin. Tingog si mga tao bukon lisuan mga yu kaampunan. Inallahu ta'ala tawab. Mga ngampun. Tumatay ma sin pangayo niya kaampunan iban kamaapan. Kakuyagan niya, inipon niya. Magsuara iban maghilalangunan. Astaghfirullah al-azim wa atubu ilay. Tayan mga tuan. Namatawod kay napusan. Dahil ang mga kalasahan sinallahu ta'ala. Sautu yakra'ul Qur'an. Qira'atul Qur'an. Kakuyagan sinallahu ta'ala, in suara sinipon niya nagbasa Quran. In tingog sinipon niya nagbasa Quran. Maluoy, ibang bukon maluoy. Makaluoy, ibang maluoy. Bangman siya nagbasa sin Quran. Kakuyagan yadto sinallahu subhanahu wa ta'ala. Namura-murahan mga anak po. Bang mayan kita niyo makalamuda mga sila yadto. Mag-uusos kita niyo, uuhon na to, injasad na to, uuhon na to, inyawalihan na to, sa babyari kita niyo masapit na, way makatawang, way makatulong, way makapalihala, tupot da magad kita niyo, sin daakan, iban,
lumayo daing halayangan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Tub-tub na rin to, miabot na isa binwakto na to. Nas'alallah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq wa syadad wa an yaj'alana hudatan muhtadin wa an yaj'alana minal faizin wa an yaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma rabbana nas'aluka imanan sadiqa wa yaqinan laysa ba'dahu kufrun nanalu biha syarafa karamatika fid dini wad dunya wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala khairi khalqika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.